Ake sibingelele laphana ladies house laphana kuma university laphana emaklabhini lapha kunosisa abakebuke bosisa babo osisi abathola ama bless abangampela nizele wabize ma big guys obas abaphethe imali bakuthengele ngisho utshwala obubizayo bakuthengele ngisho ama iPhone uthi ha kanhla yami ngaka ayishuthi lo muntu userious thola ukuthi esikhathi usevasithi futhi le nto le unayo le nhlahla thola ukuthi right uthi uyabuhamba ngento enjani imali akanankinga nje nayo kodwa uthi uyathola ukuthi emveni kwesikhathi akuhambeni isikhathi nje not even isikhathi esiningi isikhathi nje sithi maybe boma 3 weeks or a month yabo uyabona ke manje into zakho ziyaphela siyakuziva samthola ecingweni senenza yonke into nento zakho sevesana ke manje siqala ukubhedela sibhede impela sekubhede nje kubhede udide kubhede kunesithwalo esinjalo esifuna vele usipende kumantombazana wenza nje yonke into ukuthebula nje le yanhlanhla le wena lapho nje ungenelwa imali not kancane ingeni imali yazi imali ingeni windoda wena ngiyalo akuyabheda ke manje ukuthebeleke lenhlahla leyo nto leyo ukuthi silaba nenkinga lenjalo sekubaningi ngifone iyalungiseka leyo nto leyo uyalapheka umuntu nje thokozana nangizanga kodwa ngishiya